Okej, ponowno. Pozdrav, moje ime je Šara, imam 18 let i jesam iz Slovakije. V tutom videu ja pogovorím o veliko interesnom, krasivom i mojem obľúbenom muzičnom instrumentu, ktorým jest drumľa. Drumbľa, vargan, brumle, tako dalje, ima mnogo nazv, mnogo imen v različných jazykach. Jest veliko starý instrument, znaný glavno v Evropě i v Aziji. On sostavaje iz metaličnoj ramky i z pružnogo jezičku, ktorý može tako vibrovati. Da bi igrati na drumlju, treba jest ju uvjereno i isto držati na zubah, da bi ona vam ne poškodila zuby, i rukoju razvibrovati jezičok. Когда vy igrajete, rezonans tvorí se ve vašich ústach. I tak vsi zvuky zavisят od toho, što vy dělajete s ústami. I tak, например, когда вы tvarujete ústa, как by говорите буквы А, О, И, тогда to bude pojawiać se takože na zvuku. Takože pojaví se, što vy dělajete s grlom, vaša работа s grlom. Когда vy grlo otvarяете, to bude takože slyšitelno. No i s tutým vším jest možlivo dělat всякаké interesné improvizácie i experimenty muzičné. Napríklad tako. Ну, і ще можливо сказати, że drumľu не jest dobro držati na jezičku. Не можете ju držati na jezičku, za to, že тогда не буде творити се резонанс, ili zvuk bude kratší. Ale s tým je takože možlivo experimentovati. No, i tako. To jest o drumli vse. Chvala všim za ogledanie. Chvala veľká glavno Michalu za to, že on zdieľal korektúru mojego teksta. I chvala takože všim međuslovianským drugam, ktorí mene motivujú učiti se. Všim želaju spokojný nový rok, mnogo síly v novomu godu, v novomu roku i nechaj međuslovianská sila bude s vami. Dovidenia.